I declare flight of the shipment of Kasi Mandarin to Dubai. Doha and Kasi Mandarin kan. Mutasi ni kini ka program kadai ba ni launch ya uniu Kasi Mandarin kadai ka shipment ka baar bagi pa siya po Doha and Bahrain. Kabandingkong ka shipment kadai na po Jirang organic producer company na po Jirang. Kani kadai ka second consignment na ni ka baar ba ngin pa siya Doha bat siya Bahrain kalau kumba ar metric ton. Kalong ke basung tana baga jala Meghalaya ling baga Sarkar jala bat katana jagarap karyang kala pensionary ki nong rap ban rap ki jhur ki sok ki pai klem da pran kam ki dawai henrei ban pran kam tang daga sbo ya kan yela sakhi daga directorate ko horticulture bakala pen kre ban penya yo yu so nyam tra baklem dawai ubala mi ne ki than ar dong plangwar makurwan Habaya Grange Kila Pathai Kubor, ka Director Jang ko Horticulture, ka Kong DC Sultan, Kalayathu, Pakumba R Metric Ton Usonyam Tra, Ubana ka Thain Ardong Plangwar, Unpanya Yosha Doha, Bat Bahrain. Bungi ong ka Ardong Plangwar, Cooperative Society na, mengkuat Organic Cooperative Society na, mengkuat. Kidon sans pa angot kinong rep hapo jangka, bat ke area kabaki ki rep kalong sans pa hektar. Benang baka jaka ka buon so nyam tra ka dai na nang ta Kam dari bo ong bami buon u so nyam tra nang ta henrei ke ka baki lek kini kinong rep katkum kanika guidelines ke jongi ni presyang ban ban yarap ya ki ha ka bakin le ya kanika organic kata ka rep klem dawai kacing sisa kini kim pat dai ki fully organic ngidang le ya ka fasia in conversion ndengangit ba lakon nur ha kata kajing yarap jongi ka hand holding ke jongi license ngin sala ken ban penlong ya ki fully organic certified Kasi Mandarin. Ya menta ukram la ban lek kum u organic sathi. Ya ba yadai barka dor ka price chong ne napo nang thi napo ka FPO jongi ka badan hapo mau kerwat ngisiu yaki ha ka dor khat nyu tengka. Kata kamut mdei nadu ka baiso hadu ka labor charge bat kat ka badan kam hadu ba unda poi haga hati khat nyu tengka. kan yo tung ka wai. sathi song dok na ka da Kum ka jingtip ka bangayo unong rep uyo aspo tengka we. Kinong rep kidon arbenta. Kidon kini kinong rep ki bahap ka phase 3 menta ki register ha ka corporation of a cooperative society. Kat ba kinong rep ki bahap apo ka phase 1 pade ki register yala di hapo ka companies act. Kini ki arteli kidon ka cinge fair ka bakraw ha namar ba lada ong corporation lane cooperative society dapat ki cingtre jong ki khamtam ka badai bat kayo ka hat kim padala ba ban take up sabari. Henrei lada pikiran companies act pandai kan dia companies act maki ki producer ki la ban long maki ki exporter ki la ban lek sibun ka business halor jongki tiwala ka taru la kaliang ka corporation department halor kan ka cooperative act ka jongki ka ngatrai menta kala ailat sibun ya ki nong rep jongi la ni ki group jongki nong rep ki jongi ban lek sibun ka business ka badai hang ni hapo jela ka jong u Kasi Mandarin hang ni hapo jela jongi ula bun ba Tambang ngi rungim la ban yo ay kata statistics jong u khamtam balik export maximum na u ulet chapo Bangladesh bad ya kata ngim tip la kidon ne em ki kay ngiyo aching tip ne em ya kata ba ulet uday nang ni na po Meghalaya jongi nang na po Bangladesh kat kum kaching tip ka banga tip malu mala kalau ulet chapo buan kiri jong ka perthai kani kadai ka scheme ka bawan na po ka central government bad hang ni ka don south league component dia kat kum kani ka scheme kalong ba kata component 1 kalong ka baki ni kaya kinong rep kumno bakin rem ni sam daya ki ya ka inputs kata kamot kum ya ki tenrai so lani tenrai kinu ki sambai nang tangi ai daya ki inputs kata kamot la kalong haki fertilizers biofertilizers negi biopesticides kata rong ni sam nalor kata ngi rap ro ya ki haki training paper ni ki haban yo ki training te kabakong santam kalong ba haman laki FPOs ngibo ya ki staff ki jongi ha kabakin ai ya ki kata mot kinong rem kidon bay hak tu ke FPU hak tu ke senong kacang ki ya ki staff jongi ki bangila dep train bakin page bakin kmi bakin long maki ki kita ki nong banwan rak kubor syaka department la ni syangi ki bapet ya katu te halor kataru hakata komponen i kadon syu kata certification namar babun sin hi bangin syukliem ba udai organic la ni utau jingtung u barep klem dawai ngimla klem ka certificate kum ta ka certificate pada ka ke bangile kat kum ke MOBCDNR ka dai ke NPUP guidelines tingi haban buat tek ya kata
Dia nanor kata ngidon saka komponen B hakaba ngi ayaki ya ki machineries. Ngi ayaki ka processing unit, ngi ayaki ya ka aggregation collection center, ngi ayaki ya ka kali bat kum ta ter. Na ta ka don de haka kani ka komponen C ka bagi kot ka badairu ya ka ni ka hand holding. Katamot capacity building ka bagi ay ki training paper ya kini kinong rep habaro kiliang. Nadu ka certification, hadu kumno bakin rep bat kum ju ru ya ka processing unit. Kita kini kadai na Commission Organic Value Chain Development kadai ke Government of India scheme. Kadai hapo kani ke cingarap jongka. But halor kata ya ka transportation la ya rapsi benta da ka apeda ka badai jongka Government of India. Karena tadi ki kooperatif ki bayate bati ban supply yung liu so sabar. Ya menta kadai hitang kathie ka cooperative society hang thie. Andre hapo Meghalaya jongi ke bale ki barep ya kani ka organic. Katamdei tang jong orange. Nadu ukachinat, black pepper, ginger, turmeric, kumta teter ngidon arpu prateli ki barep organik. Tapi dan em kejeng temu ban supply pat saja ki way pat ki benta jong ka pertai. Ho, ngidangnya persiang. Makanya minta Mentar kadai tagajing persiang jemi ke lada kini ki konsignment bengi pa mentah em te lada kabyang kayo chatie kamut kan sadon kadiman lada kadon kadiman gin sapa biang te lakom no si metric ton ngatrai kum ba 1,000 teli uso. Te ar metric ton kadai khat ar hajar teli kiso. Ang lo sa entra ban ang kadan sa sini. Yap klam lalu ti nyang di jengpang di bun kita. Kawai ru kala balong ba. Yin ju kam ice boy di sa entra. Yim da sumar ta kom ba di sumar. Diling ba kini kipor ki manangwan ken sadan ki Cyprus Rejuvenation Program di keban hak kai Nor kila ya ki cing kai sakmat ru nrai nrai pedekin senang ya cucu ki cing kai kunu ban sumar ki ding so yang tera kunu ban ice boy ki kunu ban yada na ki nyang ki jingpang